Sva, predvsem zabavaj se. Okej, cool. Oj, evo, danes imam ponovnega pomočnika. Ne čaka. Jana. On je snovalec slogana Futurovizije na mizi. Ja, on se ga je spomnil, to kar na koncu vedno rečem. Tako da, evo, to je Janči. Delali bova čokoladne klobase. Čokoladne klobase, imamo polne čokoladne klobase. Bomo tako naredili v klobase rukno, pa bomo čokolado noter razvili. Pa tam zakrpali. Ne. Tole je čarobna palica. Okej? To ni kuhovanca navadna, to je čarobna palica. Ker če pogledaš čez tole luknjo, v bistvu se prežarčaš. Zakaj zgleda? A si čez pogledal? Sem ti rekel, da ne gledaj čez, ker se pol prežarčaš, kaj? Napica. Kaj se zgodi? Na tle se zdaj. Pa ne čez gledati. Zdaj pa noter gleda dala čokolado. Okej? In ker spodaj vodna kopel, se bo ta čokolada zdaj počasi stopila. Okej? Ker malo pusti, da se segreje. Evo, tukaj lepiš, odloži tole. Okej? Da noš kaj čez gledal, čez luknjo. A sem ti rekel, da ne gledaj čez, no? Lol. Dej, tlej so vse, pa me primer pozna, da noš skozi tkele čez gledal. Sem bila dva snegljaka, pa je en rekel, tu v korenček. Dej, ne pa se to noter sam zmetala. Ti si tole pod čokolado fino premeščal. Kaj zdaj naredimo? To zlijemo noter ali to zlijemo? Ne, to bo dala kle noter. Tukaj noter bomo zdaj mandeljne pa pistacije, pa v streslo v čokolado. Mešaj! Dava noter še maslo. A ja, to je maslo, sem mislil, da je krompir. Hočeš, da je krompir? Ne, ni to krompir. Tukaj noter bomo pa vaniljev ekstrakt pa mleko. Zdaj dava pa še ščepec soli noter. Okej. Jaz skoraj že cel video jem piškotke. Vsi se bojim, da jih bomo že malo, ja. Kako na klobase gotov? Videl? Sem tok. Jaz si sam pomagam, jaz ne bom jedel. Zlijem, zavijem, pojem vrečko. Jaz sem grof Drakula. Čirule, čarule, meni več ni. Takole zvijeva. Zvijemo to v kubasa, subasa. V kubasa, subasa. Ej, pa to ni Filip Prim. Ajde, makni se. Dosti. Evo, 4 urice so minile, tako da greva se finiširati. Dobro? Pretari. Oj. Evo, snegca. Sneg. Snegca vedene. Evo, sam še odreževa. Salama. Ja. To je čokoladna salama. Ja. Šprobal? Ne. Kaj ne, vzemi eno. Jaz nisem blizu pistacijo. Kaj ne. Vej se pistacijo. Ni pistacije, ne skor. Vej se pistacijo, no. A pa noš jedel? No, se. Ne boš. A šprobal vse čokolado? Tudi ne. Okej, pa rekel hvala, ker si prišel. Pa še rekel, a jim boš rekel Futurovizijo na mizi? Futurovizijo na mizi. Sem ful hvaležen, če me polajkate, kaj komentirate, delite. Še mi ta nekaj teč. Ampak kar ugasnil. Ta-ra-ta-ta!